Njih 5 su studenti Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu i upravo idu na nastavu, ali ne u slušaonicu. Ova jama je specifična zato što predstavlja nastavnu bazu Rudarsko-geološkog fakulteta. Objekat se zove Crveni breg, nalazi se u podnožju Avale. Značajan je po tome zato što se deo praktične nastave koji se ne izvrši u laboratorijama obavlja ovdje na rudniku gde i većina studenta prvi put ima kontakt sa jednim podzemnim objektom. Danas ćemo da učimo merenje uglova i dužina u jamskim uslovima. U rudniku Crveni breg nekada su se iskopavali olovo, cink i srebro. Rude još uvek ima, ali bi eksploatacija bila skupa. Zato je od 1953. godine zatvoren i predat u vlasništvo Rudarsko-geološkom fakultetu. Od tada ga koriste jedino studenti, a njima to i tekako znači. Sve ono što smo učili, što smo vežbali na času, samim tim možemo da lakše primenimo i kroz praksu, kroz te instrumente sa kojima smo se isto susreli na času. I kasnije, kada gledamo kroz taj instrument, sve nam bude jasnije. Prvi mi je susret sa podzemnom eksploatacijom i samim rudnikom školski naš i fasciniralo me je sam posao ljudi koji su čitavo brdo kopali i iz njega izvlačili neku korist. Oplemeniti kroz praktičan rad te laboratorijske i teorijske vežbe i predavanja puno znači. Mnogo će sutra lakše da se snađu u kompaniji u kojoj se zaposle, u krajnjem slučaju i tu stručnu praksu koja je takođe predviđena, mnogo će lakše da obave. Iz rudnika izlaze rudničke vode i ovde imamo koleginica Marina Čokorilo-Ilić, naš doktorant, pokazuje u stvari kako se vrše neke merenja nekih parametara in situ. U ovom slučaju su temperatura, pH, EH, mutnoća i kiseonik u vodi. Dakle, ovde dovodimo studente zaista na pokaznu edukaciju. Pored rudnika se nalazi i učionica u kojoj se čuva nekada korišćen rudarski alat. A studenti i čuvari ovoga mesta bi voleli da ono u budućnosti postane turistička atrakcija. Zbog toga što je Srbija jedina evropska zemlja pored Nemačke koja može da se pohvali školskim rudnikom.